Muraho ntaribagirwa reka mbabaza iki kibazo kimaze iminsi kinzunguza ubwonko. Uvanyeho ubukene, intambara zidashira, ubujiji n'ubushomeri, ni iki kindi gisa n'icyabaye umwihariko kuri uyu mugabane wacu wa Afrika? Niba mutarabona igisubizo hafi, mureke nkisubirize kuko ndaza kugenda mbabaza n'ibindi bibazo. Akandi gahigo rero gafitwe n'uyu mugabane ni abagabo biyemeje kugundira byo komatana n'ingoma. Nako abategetsi. Afrika niwo mugabane ufite agahigo ko kuba abategetsi bafata ingoma bakayihambiraho bakayigundira ku buryo nukinishije kuyibashikuza nabo mushikuzamo ingoto cyangwa bakamuhondo uruntu ku buryo batamwoherereje Imana cyangwa Satani bamusigara igisenzegere. Ingero zirandagaye henshi aha bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bicwa bakaburirwa irengero, abandi bagahunga bajya gukorera politike zabo mu mahanga cyangwa bagahitamo guceceka. Iyi rero ikaba ari indi ngingo ituzinduye nyuma yo kumusangira ngendo Papa Dicaste Sambaji ati Papa Primo we haryo ufite imyaka ingahe? Nuko naramusubiza ati wikwirirwa wirushya ahubwo icyo nagushakiraga igira hino nkubwira udasubije. Ati se di nta mu perezida wavutse ari ku butegetsi none ukaba uri hafi gushyingira no kuzukuruza kiburiho? None ni mpamvu ki abaperezida muri Afrika iyo bageze ku butegetsi bahoberana nabwo bakomatana ubudatandukana ku buryo gukinisha kubibutsa guhaguruka muri iyo ntebe y'uburyohe ubumeze nka Kirima Rugwe abwira Mwendo umwinjira wa nyina akaba umukono kazi Nyirarugwe rwa Nkuba yabwimba ati dore ndakuze nanjye nabasha kwitegekera ngaho haguruka mu ntebe y'ubwami data Ruganzu wa mbere bwimba yandaze nkiri muto nuko ukayicaramo. Mwendo nawe wari umaze igihe yumva ikinyenga cyo kuba umutware wica gakiza agahabwa amaturo ariko anakomerwa amashyi akavugirizwa impundu ati shaho bwumva napfa guhaguruka muri aya mafu n'amafufu keretse mu nkubisi ifuni. Kugira ngo intambara no kwicana sibyo byahagaritse imigambi ya Mwendo yo gushaka guca amatana byo kutari ku butegetsi yahawe yemeza ko azabore kuri gihe Kirima Rugwe azaba yakuze. Muri Afrika yacu rero uzumva abagabo nka ba Museveni hirya muri Uganda ngo barashaka manda ya 7 kimwe n'abandi bagenzi babo bayoboye ibihugu bitandukanye babaye nk'abami ku buryo nta uvuga ugasanga nibo bonyine bavuga bajya nuko bikorwa nta ukoma mbese bimwe abo bubita kuyoboza inkoni y'icyuma gihondagurwa buri wese ukitambitse. Havugwa babugundiriye ariko bashaje ku buryo rwose no kubugwaho binugwanugwa rwose ugasanga aba bashefu barashaje barasusumira abagishobora kugenda ugasanga bararandaswe gusoma imbwirwaruhame yanditse ku rupapuro ugasanga ntibakibibasha ubwo ukagerekaho rwose ko kumva icyo ashatse kuvuga biba intambara ikomeye mu matwi y'abamukurikiye. Kandi ubwo mwagize ngo nayanjye ngaho nimwumve nk'uyu. Your Excellency Samia Suluhu, President of the United Republic of Rwanda, of Tanzania. Your Excellency Felix Tshisekedi, representing President of Uganda, of Congo. It's okay. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. Uyu ni Perezida Salva Kiir kuri ubu ni perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo. Uyu yigeze anagaragara yinyarira mu ruhame kandi nyuma y'ibyo byose rubanda rwa Sudani y'Epfo n'abanyafrika bamwe bagatera hejuru ngo ntabwo rwose abaperezida bacu ubutegetsi babuhinduye ingarigari bwite zabo babukoresha uko babyumva ndetse byanarimba bakanaburaga babakomokaho. Aba bashefu rero bashinjwa kumatira ubutegetsi bumata iyo babajije ikibibatera uzumva mu nteruro bahuriraho bavuga ko n'abatari bo ko ahubwo abaturage bayobora ngo aribo bakomeza kubinginga banabasaba imbabazi ngo rwose bakomeze babategeke nabo rero ngo bareba agahinda babibasabana bakagira ikigongwe. Perezida Museveni we yigeze gushyenga avuga ko hari n'abamubwiye ko nava ku butegetsi baziyahura bityo rero ngo akaba atatuma abantu akunda biyahura. None se di nayahe mayeri n'amabanga nge nawe twahishwe muri politike z'imbere mu bikari by'ikambere by'aba baperezida zabafashije kwizirika ku butegetsi ku buryo bamwe mu badukurikiye mwuzukuruje abangaba mubazi kandi rwose bakaba batanaca amarenga yo kuburekura. Nimuze turebe imivuno n'amabanga bagiye bakoresha mu gihe kinini ku buryo rwose ziriya ntebe batifuza kuzihagurukaho nubwo baba basusumira. Gundira ubutegetsi byo ni ikibazo gikomeye ku mugabane wa Afrika utuwe n'urubyiruko rw'abakiri bato cyane kuruta ahandi ku isi kuko impuzandengo y'imyaka y'abanyafrika ari 19 kandi kimwe cya kabiri cy'abagize uyu mugabane rwose bari munsi y'iyo myaka. 60% by'abatuye mu mugabane wa Afrika bari munsi y'imyaka 25 kandi ugereranyije n'ahandi nko mu Burayi impuzandengo rusange n'imyaka 42, Amerika ya ruguru ni 38, muri Aziya ni imyaka 32. Birumvikana ko muri Afrika yacu ariho hari urubyiruko rwinshi cyane ariko kandi naho uzuye abaperezida bashaje cyane kandi basaziye ku butegetsi ku buryo rwose uzasanga hari abari muri za 80, 85, 90 no kuzamura akagenda asusumira akagonera mu nama akavuga rutava mu kanwa ariko kandi kumubwira kurekura ubutegetsi bikabikosa ryatwara ubuzima bwawe. Rimwe mu mabanga akomeye rero aba basaza bagiye bakoresha harimo kugenzura igisirikare no kukidoderaho kimwe n'izindi nzego zishinzwe umutekano iperereza mu gihugu ndetse n'ubutabera aho usanga bahinduranya ababitegeka uko babishaka abandi bakabafunga.
undi muvuno wabo ni ukugenzura inteko zishinga amategeko, guhindura ingingo zose z'itegeko nshinga zakumira kuguma ku butegetsi zigahindurwa cyangwa zigasibwa, kugenzura komisiyo zitwa ko zigenga z'amatora ndetse n'ibindi. Ubundi mu buryo bwa politike, kugundira ubutegetsi bisobanurwa nk'igikorwa cy'umuntu umwe, agatsiko runaka cyangwa umuryango runaka ujya ku butegetsi ukarenza igihe cyagenwe cyo kuba babuvaho bakabusangira n'abandi mu buryo buzwi nk'ihererekanya butegetsi mu gihe amategeko y'icyo gihugu ariko bigena. Saho bigarukira gusa, kuko umuhanga turakomeza kwifashisha muri iki kiganiro Dr. Nkwanzi Nkuzi Muhango wanditse inyandiko nyinshi ku byo kugundira ubutegetsi no kubushimuta muri Afurika ku rupapuro rwa 310 rw'igitabo cye yise Afurika igomba kwishyira hamwe cyangwa ikarimbuka, Africa Reunite or Perish. Yamije ko niyo abategetsi baba bakoresha amatora bagatorwa cyangwa bemeza ko bakunzwe nabo bayobora, ibyo byose bakabigira nk'impamvu shingiro kuguma ku butegetsi, ngo n'ubundi nabyo bisobanurwa nko kumatira ubutegetsi, kuko abenshi ngusanga babanza guhindura injyana itegeko nshinga riba ricuranzemo bagashyiramo iyindi igendanye n'imbyino yabo. Aha Dr. Muhango arabihuhura akavuga ko iyo bigeze mu matora noneho bacurika ikibuga bagatorwa ku neza, byanarimba n'inabi bakayishyiramo. Abaperezida rero bayoboye urutonde rw'abakuze kurusha abandi muri Afurika ku ruhande rumwe ntubumve nk'ababugundiriye, kuko rwose hari n'abashaje atari ukubugundira, ahubwo ari uko gusa muri Afurika guhererekanya ubutegetsi bishobora guhindurwa umudeli no kubishyaka runaka ryaragiye ku butegetsi rikagenda uko barishinze babigennye babuhererekanya hatitawe ku myaka runaka ubujyaho afite. Ibyo nabyo ariko ni ukugundira ubutegetsi hagahindurwa imirishyo gusa, nyamara bakaraza ari babandi. Ibyo nabyo bikitwa kubushimuta nyine. Ku rutonde nkuru rero rw'abategetsi bakuze kurusha abandi ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange tuhabona Bola Tinubu wa Nigeria. Uyu nubwo yageze ku butegetsi mu 2023 gusa arambye muri politike y'iki gihugu. Ku myaka 73 binyuze mu ishyaka All Progressive Congress APC ryafashe ubutegetsi mu 2015, uyu mukambwe intege ze z'umubiri ni nke ku buryo bugaragarira amaso, ku buryo mu nama n'ibiganiro yitabira abari kumwe nawe badatangazwa no kumubona ari magona. Uyu Bola Tinubu rero bamwe abanyanigeria barabizi neza ko abari mu gatsiko kegereye ubutegetsi bwe rwose ari bo bamutegekeramo, wakaba perezida w'umutako, ahubwo bamwe mu matsinda bahuriramo batuye umukambwe yakaba yaragiye kwiruhukira rwose ntiyirirwa rushya iminsi ngo ariyamamaza, kandi binazwi neza ko azatorwa bitewe n'uko ishyaka rye APC ari ikigugu muri politike ya Nigeria. Iyo umubona atambuka kugenda mu nzira ubona ko ari uguhatiriza, kuko n'umwana w'igitambambuga iyo yiga kugenda atagenda nk'uyu mukambwe. Ku rutonde nkuru rw'abategetsi bakuze kurusha abandi muri Afurika kandi hagaragaraho Abdelmajid Tebboune wa Algeria, nawe ku myaka 79 akaba ategeka iki gihugu kuva mu 2019. Gusa nawe kimwe n'abandi bategetsi ba Afurika ashinjwa kuniga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guhungeta abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, hakiyongeraho guhindagura imirongo ya politike mpuzamahanga Algeria ayerekeza aho abyutse yumva ko hamworoheye, bamwe bakabihuza n'ubusaza bwe. Aba batware rero uzasanga bakwena babegereye bababwira ngo ni musaze mutureke basha, imyaka ni imibare twe turacyari physically and mentally fit. Ubwo kandi ni nako rwose muri Eritrea umwihanduza 10 Isaias Afwerki ku myaka 79 muri iyo 32 imaze ku butegetsi. Iyi myaka n'umuhungu we Abraham Afwerki igihugu barakinyeganyiza uko babyumva. Abakurikirana hafi imitegekere ya Perezida Isaias Afwerki bavuga ko leta ya Asmara yenzura abaturage bose, yewe ngo n'isogisi riri munsi y'igitanda nta kabuza babazi neza ko ririmo. Uyu Afwerki rero akaba umuperezida wihariye ukwe, kuko afatwa nk'utagira ubwoba cyangwa ngo agire ikimukanga. Kumukangisha ibiturika cyangwa urupfu, kumufatira ibihano cyangwa kumukangisha kumukura ku butegetsi, ibyo byose yabyigumuyeho asigara yemye nka bwayi w'ikabwayi warahiye ko atazabwanuka ngo acinye inkori bwami, ahubwo n'abamisiyoneri bahingutse muri Gitarama ya Nduga. Bwayi yanze kubwera ngo arabahunga abo barutuku, bituma havuka kabwayi twamenye yiyi Muhanga ya Gitarama. Uyu mugabo utegeka Eritrea mu njyana mu burengerazuba bw'isi bagereranya niya The Rocket Man, Kim Jong Un wa Korea ya Ruguru nk'uko Trump akunze kumwita. Icyo gihugu cye nacyo cyahimbwe Korea ya Ruguru muri Afurika. Ushaka kumenya neza uyu mugabo wamubaza watangije intambara iri kurwanwa hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ese nyakubaho, ninde watangije intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya? Iyi ntabwo ari intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo ni intambara yatangijwe n'umuryango wa NATO bayobowe na leta ya Washington, kandi Uburusiya bufite uburenganzira bwo kwirinda. Iyi ni intambara yatangijwe ku Burusiya biyobowe na Washington hamwe na NATO. Ibi ni ibintu bisobanutse kandi byoroshye kubyumva. Kugeza rero nagutegera icyo washaka cyose, niba wabuze umuyobozi w'igihugu cyari cyo cyose hano muri Afurika waba warabashije gutungutsa ayo magambo. Kandi kutabivuga batyo suko bayobewe amateka n'ukuri kubiri kubera muri Ukraine, ahubwo abahanga bemeza ko abayobozi benshi n'abaturage uruhurirwa muri Afurika ngo bashyigikiye Uburusiya, ariko ntibatinyuka kubihungutsa ku karubanda, kuko abo mu burengerazuba bahita babakuramo iyo kotsa, bareba nabi bakanabakuramo iyo guteka, kuko bamwe babaye abana abandi baba ababyeyi. Ubwo rero nawe uhite wisubiza ngo umugabo utinyuka kubwira abo mu burengerazuba atyo, umuturage rwimbi yamubwira iki cyangwa yamufata ate?